ejina amanyo ensemoni ekọ apadensha west opanyini ba kwa NDC amanyo ko ni dimu okofa akrata de kokohia ye vetting committee no senko hwe ni mu no toto na bibia koya enko hwe ato de so aba no abegina apremachi bedwa adwa na ye beneza kwesen na sabredo opanyini ni abre pa sa krodom ne hawo nyina ne se wabra wo hia vetting committee no che ne se wogina bi enye ye na so disqualified no wantumi ansi so po anka de kodie pote a wo magina so e de disqualified nti ene wo kiremu asampanifo ni nyina obia bewu makoma Opani ba kwa na opre NDC ma no ko de brani bi e wo Premtobre West Ebenezer Kwesen nsem bia wo de ato nsentwerefo anim ene se agyinasu ko ye NDC ma nyoko no wete ye wo mfimfim mantam no mu se wo mu entoto wo mu ano no ehyeda pa no toto na no wiye no wo mu anje no antum esan se omo de nkan de betu nanim se adabroma anka no akasa ensifom serebe ya rahye bedwane amprempre ogusua eginam de ma adehia e wo Premtobre no ebekoso ekura tumi emu le esan se wanti wo mu nti ena ama wo mu anje no antum ye hinti odade sretu mpanyemfo e wo amanyoko no mu se vetting ye course wo mu enhwem no mu sanso so engine no entum serebe ya obetumi apre de bre no e wo Premtobre West mpeswa no eso mama me verdict no damo de ba omo se omo de verdict no mama me chira me hwe na mo ka chira me se verdict beba mo na mabuga se me se sia enti major verdict ai so se ya ka o se onyu se ka dia ani ya disqualified na me se medama se na mo be wu mako enwachi NDC addition bia na opanyin na omota na chi eso de nsem sei ene to Adom Kasee enim lawyer. So this a lawyer. Chairman for me and said, "No lawyer, I'm qualified lawyer to be more. Lawyer Evan, but it's always yeah, I can't. I'm a lawyer and a lawyer at the back of me. So I'm busy and I'm your coordinator. Meeting Missika 7,000 and I'm the year to set to support two lawyer. Lawyer really lawyer see what lawyer to me because I hate your party. Be our subia what is lawyer near be ne krakra no Albert and the coffee ya wo no epese predi bre e won fanteman peso no eso ekire mu se ohwe ne fefo ne wo mo predi bre won peso ne so dia ono pe ene danso ne na mpotujuma hodo waye o mansin ne mo ne nti no ade hye wo no modin ase won beto ba ede yama no se de be yam mpotujuma yi obetumi ato aso ne yenye 7 ni nyina na and the coffee kuto records obi anyi bi ne minti no megidi de what to aban man the coffee in the palm masters the mary our education empowerment health community development in the social political no but my more I'm a fancy man I've been tampa with